Igitondo cyiza nanone kuri mwebwe mukomeje kubana natwe mukomeje kudukurikira mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari insuhuza abantu mu gihugu cya Uganda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Tanzania hanyuma mu nyemerere tuganire mu makuru yo muri iki gitondo ku itariki ya 11 ukwezi kwa karindwi 2026 uyu munsi ni kwa gatandatu. Ibyinshi bikomeza kugenda bivugwa ariko by'umwihariko reka duhere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravugwa yuko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiba cyamaze gushyira abacanshuro benshi cyangwa se abamercenaires, no kuvuga baturuka mu bihugu bitandukanye cyane cyane byo muri Amerika Amajyaruguru ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda nk'aho bafite ikintu gikomeye cyane biteguye. Murabizi ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye kenshi avuga yuko yifuza gukora ubutegetsi bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame mu Rwanda, ndetse kuva icyo gihe agatotsi kakomeje kuba agatotsi mu mubano w'ibihugu byombi, aho u Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwifatanya n'umutwe wa FDLR wiganjemo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ikindi kandi nuko uretse kuba banakorana, Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko ashaka kuzagira gutya ndetse no gufasha abantu bose bifuza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Icyo ni kimwe. Ikindi, leta ya Kongo yanze gusenya umutwe wa FDLR kandi bikubiye amasezerano bashyiriyeho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ku itariki ya 4 ukwezi kwa 12 2025 niba nibuka neza, aho Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Donald Trump bashyize umukono kuri amasezerano avuga yuko leta ya Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR hanyuma u Rwanda rukanakuvanaho ingamba z'ubwirinzi. Ikindi rero nuko Kongo nayo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ibirego u Rwanda rwagiye ruhakana kenshi cyane. Hanyuma rero mbere gato yuko tugaruka kuri iyo nkuru ivuga ku bijyanye n'abacanshuro bamaze kurundwa ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda n'icyo bagamije ndetse n'ikibyinshimo muri rusange, reka mere kuri aya makuru mu buryo bw'inshamake. Reka babwire ko abantu 11 bishwe n'inkongi yibasiye igihugu cya Espagne. Abantu 11 bamaze gupfa bazize inkongi y'umuriro yibasiye amajyepfo ya Espagne, mu gihe abatabazi bakomeje imirimo yo guhangana niyo nkongi ikomeje gukwirakwira mu gace ka Los Gardos muri Armeria. Amakuru y'izi mfu yatangajwe kuri wa gatanu. Abayobozi bo muri ako gace kandi bavuga ko mu bapfuye harimo abantu bakekwa ko ari Abongereza 4 nubwo bitaremezwa ku mugaragaro. Abashinzwe ubutabazi babarirwa mu magana bari ku kazi ko kuzimya iyo nkongi yatangiriye mu gace karimo kandi ibiti byinshi cyane hafi ya Los Gardos. Mu ntangiriro abayobozi bo muri ako karere kandi kitwa Andalusia bavuze ko bishoboka ko yaba yaratewe n'insinga z'amashanyarazi zagize ikibazo, ariko sosiyete z'amashanyarazi muri Espagne zirabihakana. Iperereza riracyakomeje kugira ngo hamenyekane icyateye iyo nkongi. Imirambo yabaguye muri iyo nkongi yabonetse hafi y'umudugudu muto wa Bedar hafi ya Los Gardos. Abandi bantu 19 baracyashakishwa mu gihe abaturage babarirwa mu magana bamaze kwimurwa kugira ngo barindwe. Ikigo gishinzwe ubutabazi muri Andalusia cyatangaje ko abantu bagera kuri 600 batakiri mu ngo zabo kubera inkongi y'umuriro. Abagera ku 148 bajyanywe mu bigo by'agateganyo byashyizwe kugira ngo bibacumbikire. Abantu 4 bakomeretse bikomeye kubera ubushye ndetse n'abagize ibindi bibazo byo guhumeka kubera umwotsi bajyanywe mu bitaro. Minisitiri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez yavuze ko igihugu cyashyize hamwe imbaraga n'ibikoresho byose bishoboka kugira ngo kizimye iyo nkongi. Yasabye abaturage kandi gukurikiza amabwiriza y'abatabazi ndetse no kwitwararika cyane mu bikorwa byo kuzimya umuriro, harimo abasirikare, abapolisi, abashinzwe kuzimya inkongi. Abayobozi batangaje ko abasirikare barenga 220, imodoka 70 zoherejwe gufasha mu bikorwa by'ubutabazi, mu gihe abashinzwe umutekano barenga 160 bari gufasha mu kwimura abaturage, kugenzura urujya n'uruza ndetse no gushaka icyateye inkongi y'umuriro. Nibura kajugujugu 7 n'indege 6 zikoreshwa mu kuzimya umuriro byitabajwe, kuko imiterere yaho umuriro kandi wibasiye ituma imodoka z'abazimya umuriro zigorwa no kugerayo. Abahanga bavuga ko ubushyuhe bwinshi cyane bwakomeje kugaragara mu Burayi bw'Amajyepfo bwongereye ibyago by'inkongi z'imiriro. Muri Espagne ubushyuhe bwageze hafi kuri -40°, bituma ibice byinshi by'igihugu byuma kandi bigira ibyago byo gufatwa n'umuriro muri rusange. Reka babwire ko mu gihugu cy'Ubwongereza amahirwe ya Andy Burnham yo kuba minisitiri w'intebe w'Ubwongereza akomeje kandi kwiyongera. Andy Burnham yateye intambwe ikomeye cyane igana ku kuba umuyobozi mushya w'ishyaka ry'abakozi
ndetse na minisitiri w'intebe w'ubwongereza nyuma yo gushyigikirwa n'abadepite 322 muri 403 bahagarariye iri shyaka mu nteko ishinga amategeko. Uyu munyapolitike asigaje ijwi rimwe kuko asabwa kuzuza 223, umubare ukomeye cyane kuko iyo umukandida awugejeje nta wundi uba wemerewe kandi guhatana nawe mu matora y'ubuyobozi bw'iri shyaka ry'abakozi. BBC yatangaje ko hari abadepite batitabiriye igikorwa cyo gushyigikira Burnham cyabaye ku itariki ya 9 Nyakanga 2026, ariko ko ubutaha bazajya mu nteko kumushyigikira. Abakandida bashaka guhatana na Burnham bafite kugeza ku itariki ya 17 Nyakanga 2026 ngo babe babonye abadepite 81 babashyigikiye. Gusa imibare ihamya ko niyo haboneka undi mukandida nta n'umwe ushobora kumurusha amajwi. Hatagize igihinduka, Burnham rero azatangazwa nk'umuyobozi w'ishyaka ry'abakozi mu cyumweru gitaha, arahirire umwanya wa minisitiri w'intebe tariki 20 Nyakanga. Burnham akomeje kugirwa icyizere nyuma yo gutsinda amatora amusubiza mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yabereye mu gace ka Makerfield kari mu majyaruguru y'iki gihugu. Minisitiri w'intebe Keir Starmer akimenya ko Burnham yatsinze amatora kandi ko ashyigikiwe ku bwinshi n'abayoboke b'ishyaka, yatangaje ko azegura ubwo umusimbura we azaba yemejwe. Burnham akimara kandi guhundagazwaho amajwi yashimiye abamushyigikiye, abasezeranya impinduka zikomeye mu miyoborere y'Ubwongereza zirimo kuvugurura politiki y'ubukungu ndetse no kwegereza abaturage ubuyobozi. Umunyapolitike yinjiye muri politiki ubwo Tony Blair wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yabaye umudepite kuva muri na rimwe, aba minisitiri w'ubuzima, minisitiri w'umuco, uw'itangazamakuru na siporo, anakora kandi muri minisiteri y'imari nk'uko amakuru abishimangira. Reka rero mbabwire ko amakuru ahari avuga yuko leta no kuvuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda irunda bacanshuro benshi cyane ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda, abaturutse muri El Salvador koherezwa hafi y'u Rwanda ndetse no kwigumura n'ibishya ku bacanshuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Raporo nshya y'akanama k'impuguke z'umuryango w'abibumbye zishinzwe gukora iperereza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize hanze amakuru arambuye ku mikorere ndetse n'uruhare rw'abacanshuro mu ntambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo igaragaza ko imitwe y'abacanshuro itanga ubufasha ku rugamba, kwita ku bikoresho birimo indege z'intambara, ikanaha kandi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyitozo ihambaye yo gukoresha drone, radari, kurwanira mu mashyamba y'inzitane, gukusanya amakuru y'ubutasi, gutegura urugamba, itumanaho rihambaye ndetse no gutahura umwanzi. Nubwo ubufatanye buhari kandi bumaze igihe, impuguke za Loni zigaragaza ko ubufatanye hagati y'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe y'abacanshuro bwahuye n'imbogamizi kuko hagaragaramo akajagari kenshi gaterwa no kutamenya utanga amabwiriza ndetse n'ibibahiriza. Imyitozo ihambaye no gukorana na Wazalendo, abacanshuro b'abanyamahanga bafite ibirindiro bikomeye cyane Kisangani, Kinshasa, Walikale, Kalemi muri Tanganyika ndetse na Kindu muri Maniema. Makuru n'ubuhamya bitandukanye byemeza ko bakomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu rugamba rubera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Muri Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru no mu mujyi wa Baraka muri Kivu y'Amajyepfo, abacanshuro b'abanyamahanga bahaye imyitozo imitwe ya Wazalendo, imyitozo ihambaye, imyitozo yarimo uburyo bwo kumenya aho umwanzi aherereye ndetse no kuyobora drone z'ubutasi. Ubuhamya buturuka mu mitwe ya Wazalendo bwemeza ko abatoranyijwe iyi myitozo ari abize. Iyo barangije imyitozo abenshi bajya ku rugamba kwifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamwe muri bo kandi bahabwa imbunda za mudahusha kugira ngo bahangane n'ihuriro rya FC23. Mu bahawe imyitozo harimo abarwanyi bayobowe n'abafatiwe ibihano na Loni, barimo uwitwa Guido Shamlai uyobora umutwe wa NDCR ukorera muri Walikale ndetse n'ab'umutwe wa CNPCS bayoborwa n'uwitwa William Yakutumba. Ibitero bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo rero hagati ya Mutarama na Werurwe 2026 bacanshuro bifatanyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Rwanda ikomeye cyane abereye muri Kivu y'Amajyepfo, bijyana n'ibitero bya drone n'ibyo ku butaka byagabwe mu bice bitandukanye birimo komine Minembwe n'inkengero zayo. Muri iki gihe imitwe y'Abazalendo yategetswe kuva mu bice by'imisozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo, hahise kandi hinjira umutwe w'ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi nka IBO ndetse bacanshuro mu mitwe itandukanye baca y'abanyamahanga. Abacanshuro ntiboherejwe mu bice byose kuko hari aho abatangaga ubufasha bwihariye mu bikorwa bikomeye cyane birimo guhuza ibitero by'imbunda ziremereye, ibya drone ndetse n'ubufasha mu bijyanye n'ubutasi. Boherejwe kandi mu mujyi wa Uvira muri Mutarama 2026. Tariki ya 1 Gashyantare 2026 ibitero byinshi cyane bya drone byagizwemo uruhare n'abacanshuro b'abanyamahanga
byagabwe ku birindiro by'umutwe wa MRDP twirwaneho muri Minembwe. Hagati ya tariki ya 2 n'itariki ya 8 Gashyantare imitwe ya Canshuro iyo yafashije abasirikare b'umutwe wa Hibu kwisubiza igice cya Preserve gifatwa nk'amasangano y'inzira zijya mu mujyi wa Uvira, Baraka ndetse na Minembwe. Amasezerano y'ibanga ndetse n'uwitwa Eric Prince, raporo ya Loni ikomoza ku masezerano y'ubufatanye bw'imyaka 5 leta ya RDC yagiranye na Eric Prince mu Ukuboza 2024. Uyu munyamerika azwi cyane mu buyobozi bw'imitwe y'abacanshuro irimo na Blackwater. Prince yiyemeje guha ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ubufasha bwa gisirikare bwo kugenzura umutekano w'ibirombe by'amabuye y'agaciro mu bice bitandukanye by'igihugu yifashishije abacanshuro be. Muri Kamena 2025 ikigo cya Prince gifite igicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyitwa Quantum Global Consulting cyandikishije ishami ry'ishya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kigita Quantum Global Consulting Africa Quantum Global, kandi yandikishije ikindi kigo gishya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyiswe Vectus Global kiyoborwa na Christophe Siho ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasezerano Vectus Global yagiranye na Minisiteri y'Imari muri RDC ayinshingano yo gufasha leta kongera amafaranga amabuye y'agaciro ayinjiriza leta, kurwanya ibikorwa by'amagendu byambukiranya impaka, ruswa n'inyerezwa ry'imisoro. Mu mpera za Mata 2026 Minisiteri y'Imari yatangaje ko hashyizweho umutwe udasanzwe ushinzwe kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro usimbura abasirikare n'abapolisi bari basanzwe babigenzura. Impuguke zigaragaza ko hari aho uhuriye na Vectus Global. Impuguke za Loni kandi zivuga ko amasezerano ya Vectus Global na leta ya RDC yarimo ibanga rikomeye cyane rya gisirikare, aho iki kigo kandi cyahawe inshingano yo gukaza umutekano ku mipaka cyane cyane hafi y'u Rwanda na Zambia. Ayo masezerano kandi ateganya ko Vectus Global izagiha igisirikare cya RDC inama zihariye zijyanye no kugura ndetse no gukoresha indege z'intambara ndetse no gushaka abanyamahanga bahuze mu gisirikare kugira ngo barwanire leta. Intego nyamukuru y'abacanshuro ni ugufasha igisirikare cya RDC kugira ubushobozi bwo kurwanya u Rwanda binyuze mu gukoresha ikoranabuhanga rihambaye mu myitozo idasanzwe ya gisirikare, ubujyanama ndetse no kugishakira intwaro zigezweho. Mu mpera za 2025 umwe mu bakozi ba Vectus Global yamenyesheje impuguke ko bitewe n'urugamba rwakaje umurego, intego y'iki kigo yahindutse gishyira imbaraga mu ntambara aho kwibanda ku birombe by'amabuye y'agaciro. Muri Gashyantare 2026 undi mukozi wa Vectus Global yasobanuye ko leta ya RDC yari yaritabaje iki kigo mu gutegura umugambi wo kwisubiza umujyi wa Uvira wari warafashwe n'abarwanyi ba AFC 23 ndetse ko hari abakozi bacyo boherejwe muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bawushyire mu bikorwa. Icyakoze mu kiganiro izi mpuguke zagiranye na Siho muri 2026 yahakanye yivuye inyuma uruhare rwa Vectus Global mu ntambara, avuga ko mu masezerano impande zombi zagiranye hatarimo kujya ku rugamba. Nyamara raporo yemeza ko abatangabuhamya batandukanye barimo n'abakozi ba Vectus Global berekanye ko ari we wari ufite inshingano zo guhuza ibyo bikorwa byose bya gisirikare muri rusange. Abacanshuro 300 baturutse muri El Salvador. Ikindi gice gikomeye cyane kigaragazwa n'iyi raporo ni uburyo kuva muri Nyakanga 2025 bahuze ari abasirikare n'abapolisi muri El Salvador bagiye boherezwa imbere ku rugamba rw'ihuriro ry'ingabo za leta RDC na AFC 23. Mu ntangiriro abacanshuro kandi bagombaga kujya batanga ubufasha mu bijyanye no kwita ku bikoresho bya gisirikare biri mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo, gusa nyuma bahinduriwe inshingano boherezwa muri Walikale, Baraka ndetse na Kalemi. Impuguke za Loni zasanze kandi iki kigo cyitwa Importación de Productos Americanos S.A. do Civi cyaragize uruhare rwo guhuza ibikorwa byo gushaka muri El Salvador. Abacanshuro barenga 300 bari biteguye kujya mu ntambara muri RDC. Iki kigo cyanditswe muri El Salvador, nyiracyo akaba yitwa Juan Emilio Velasco Alfaro wavuye mu gisirikare cy'iki gihugu afite ipeti rya colonel, ndetse na Rodrigo Antonio Tejada Alvangal wari ufite ipeti rya lieutenant. Abacanshuro benshi bavuye muri El Salvador baha amasezerano y'umwaka umwe yatangiye kubahirizwa muri Nyakanga 2025. Buri wese yasezeranyijwe umushahara w'amadolari 4,225 ku kwezi. Impuguke za Loni zivuga ko bamwe mu bacanshuro basubiye muri El Salvador amasezerano atararangira bitewe n'ubukererwe bwabaye mu kwishyura imishahara basezeranyijwe na leta ya RDC cyangwa se uburwayi bagiriye ku rugamba. Leta ya El Salvador yamenyesheje impuguke za Loni ko itari izi ko abenegihugu bagiye mu ntambara muri RDC kandi ko nta burenganzira yigeze kandi itanga bwo kubohereza muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Duhindure ingingo turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Witwa Donald Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imvugo ya Trump rero ku bibazo by'u Rwanda na RDC yongeye kandi gutera urujijo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimangiye ko yagize uruhare mu kurangiza amakimbirane yari amaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, gusa ibimenyetso bihabanye n'imvugo ye. Bwana Trump yabivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo yari mu ndege ya Air Force One avuye mu nama ya NATO yabereye muri Turukiya. Muri icyo kiganiro yavuze ko intambara yo mu karere yari imaze kandi igihe kandi yagejeje ku iherezo icyo yise ikibazo cyari kimaze guteza urupfu rw'abantu benshi. Yavuze ko iyi ntambara yari imaze guhitana abantu benshi cyane, ndetse akoresha amagambo akomeye cyane avuga ko abantu bagera kuri miliyoni 15 bari barishwe baciwe imitwe. Ana Trump yarangije intambara 8 harimo iyi Azerbaijan. Tekereza ku ntambara narangije 8 harimo n'izari zimaze imyaka igera kuri 30 urebye muri Kongo n'u Rwanda narayihagaritse nyuma y'imyaka 14 abantu miliyoni 15 bishwe bakaswe imitwe. Ibyo Trump yavuze byaje kandi mu gihe umunyamakuru yamubazaga ku byari bimaze iminsi bivugwa ko Maria Corina Machado utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Nicolas Maduro yabujijwe na Amerika kuva mu buhungiro ngo atahe muri Venezuela nyuma y'uko uyu mugabo aguye ku butegetsi. Bwana Trump yahise avuga ko atigeze afata icyo cyemezo ndetse ko atabona impamvu yagifata kuko Machado ari umuntu mwiza wemeye no kumuha igihembo cy'amahoro cya Nobel yari yegukanye. Yavuze ko Maria Corina Machado yamuhaye iki gihembo kubera ko yahagaritse intambara 8 zirimo niyo yise y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye Trump yavuze ko ari amakimbirane menshi cyane ku isi yagize uruhare mu kuyahagarika, ashimangira ko ibikorwa bye by'ubuhuza byagize uruhare mu kugabanya intambara muri rusange. Ibyo Trump yavuze bitandukanye biri kuba. Trump iyo avuga ko yarangije amakimbirane y'u Rwanda na RDC abishingira ku masezerano y'amahoro ibihugu byombi byashyizeho umukono i Washington ku itariki ya 4 Ukuboza 2025. N'amasezerano atanga umurongo ku buryo bwo gukemura amakimbirane n'umwuka mubi bimaze igihe biri hagati y'u Rwanda na RDC, haherewe ku gusenya umutwe wa FDLR ufashwa na leta ya Kinshasa ndetse no gukuraho ingamba z'ubwiriza z'u Rwanda. Ibyagezweho hagati y'u Rwanda na RDC niyo byagombaga kandi kubakirwaho no mu biganiro bya Doha bihuza Repubulika Demokarasi ya Kongo umutwe wa FC23 uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, gusa bisa naho icyizere cyaraje amasinde. Nubwo Trump avuga ko intambara muri RDC yarangiye, bisa naho ikibazo kikiri kibisi kuko Rwanda rushinja RDC kutubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington, haherewe ku gusenya umutwe wa FDLR kuko ukomeje gufatanya na FARDC mu ntambara ihanganyemo na FC23 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeye ikomeje hagati ya FC23 na FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu bice bitandukanye bya komine Minembwe. Mu mpera z'icyumweru gishize abarwanyi ba MRDP twirwano bafatanyije na FC23 batangaje ko bafashe agace ka Prezero, Karingi, Mikenke, Gitavi, Irundo, Karongi, Gakenke, Rubemba, Bicumbi, Barota, Rwinca kuko byari byarafashwe n'ingabo za RDC z'u Burundi, FDLR, Wazalendo n'abacanshuro. Tariki ya 8 Nyakanga 2026 imirwano ikomeye kandi yongeye kubera muri ibi bice ihanganisha ihuriro ry'ingabo za FARDC na twirwaneho. Yabereye cyane mu bice bya Rugezi, Murima, Prezero, Kazaroho, Biraro, Biri ndetse na Mikenke. Ni mu gihe kandi impera z'ukwezi kwa Kamena 2026 nazo zaranzwe n'imirwano ikomeye hagati y'Abazalendo na FC23 hafi y'umujyi wa Ndungu muri Masisi na Rubaya Bibwe, Minjenje ndetse na Pinga. Bwana Trump atangaje ibi kandi mu gihe hari abanenga uburyo Amerika yitwara mu kibazo kibogamira ku ruhande rwa RDC kuko itajya kandi byozwa ihonyorwa ry'amasezerano ikora, ahubwo igashyira imbere gufata u Rwanda ibihano. Mu kiganiro yaherutse kugirana na France 24, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko nta gisubizo ibihano bishobora kandi kuzana hagati y'u Rwanda na RDC. Ati mbere na mbere ibi bihano bibogamira ku ruhande rumwe kandi nta musaruro byatanga. Gutanga ibihano si inshingano y'umuhuza. Niba umuhuza abona ko gufata ibihano ari ngombwa, kubifata uruhande rumwe byoshya urundi. Minisitiri Nduhungirehe yakomeje agira ati ariko ku rundi ruhande tubwira umuhuza wa Amerika ko twagira amasezerano n'uruhande rwitwa RDC rwemeye guhagarika imirwano ndetse no gusenya FDLR. Amahoro ntiyaboneka mu gihe kandi uruhande rumwe ariko rwubahiriza ibyo rusabwa mu masezerano. Yagaragaje ko ingaruka zo kubogama zatangiye kugaragara kuko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zongeye kandi bitero ku banyamurenge muri komine Minembwe ndetse no ku birindiro bya FC23 kubera ko Perezida Felix Tshisekedi yabonye ko Amerika ntacyo imutwara. Ati gukomereza muri uyu murongo ni bibi, dukwiye kandi kwicara ku meza buri ruhande rukubahiriza ibyo rusabwa mu masezerano. Kugeza uwo masezerano Washington afatwa
nk'ataratanze umusaruro kubera ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yakomeje kandi kurenga ku gahenge, irakomeza kandi gufasha umutwe wa FDLR unashyira ku ibere abarwanya leta y'u Rwanda muri rusange. Nibyo bikomeza kugenda bivugwa, narabashimire mbifuriza kugira ibihe byiza, hanyuma amakuru yo nakagaruka turaza gusubira mu masaha.